Gospodine Đukanoviću, prije svega hvala vam što ste prvi intervju nakon Nikšićkih izbora upravo dali Novoj BH i Newsmax Adri. I da krenemo odmah od Nikšićkih izbora, zbog toga smo i tu, jeli? Pobjedili ste, a izgubili ste. Kakav je osjećaj kao nekom ko je rodom iz tog grada, evo sad, kad su se već smirale strasti, kad se znaju sve i rezultati? Iz partijskog ugla Demokratska partija socijalista je napravila izuzetan rezultat. Vjerujem da ćete se složiti da bi svaka evropska demokratska partija poželjela za sebe rezultat u zoni između 40 i 41% podrške. Pa ipak treba primijetiti da su ovi izbori uslijedili samo nekoliko mjeseci nakon redovnih parlamentarnih izbora koji su u Crnoj Gori održali 30. avgusta i na kojima je Demokratska partija socijalista poslije 30 godina kontinuirane vladavine otišla u opoziciju. Većina političkih analitičara i u Crnoj Gori i u regionu su pretpostavili da će to biti početak kraja Demokratske partije socijalista, slijedeći nešto što je iskustvo svih partija koje dugo i kontinuirano vrše vlast. Je li ovo početak i kraj vas i vaše stranke? Vidjeli ste da se to u ovom slučaju nije dogodilo, da je Demokratska partija socijalista popravila rezultat u odnosu na rezultat sa parlamentarnih izbora i time najavila, da kažem, svoju stabilnu ulogu na crnogorskoj političkoj sceni i svoju vodeću ulogu u zastupanju europske budućnosti Crne Gore i ja vjerujem svoj skori povratak u državnu vlast u Crnoj Gori. Dakle, ja mislim da iz partijskog ugla nemamo razloga za nezadovoljstvo. Kada gledamo to malo iz državnog ugla, onda treba primijetiti da je na neki način logično da svega nekoliko mjeseci nakon pobjede danas vladajuće koalicije, pobjede na koju su čekali 30 godina, je još uvijek na sceni euforija pobjednika, tako da mislim da je još uvijek mali broj birača bio u stanju da racionalno razluči kvalitet vršenja vlasti u prethodnih nekoliko mjeseci, ali mislim da će i to uslijediti narednim mjesecima. I drugo što želim da skrenem pažnju jeste da je ipak u strukturi podrške koju je dobila državna vladajuća koalicija došlo do promjene. Dakle, ono što je jedan ogoljeli ekstremni nacionalizam je doživio ozbiljan poraz. Taj nacionalizam kojeg oličava Demokratski front u Crnoj Gori na ovim izborima imao je, rekao bih, brutalnu podršku državne vlasti Srbije i svih prorežimskih ili manje više svih medija iz Beograda, pa uprkos tome izgubio je tačno 1/3 podrške u samo ovih 6 mjeseci. Dobro, ali